Viva la Virgen! Viva la Virgen! Vivan sa tong mahal na ina! Viva la Virgen! Vivan sa tong mahal na ina! Ang mga nagsasaragot namin, bababa ninyo! Hoy, palaba! Putol mo yan! Nararawat ang sulimbinat kang presisyon dahil sa inyo dyan! Palaba! At kaparakit ng balo nila dahil sa mga nagsasaragot. Bababa yan, nakauban yan! Viva! 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 Ayaw mo magsabat po, ayaw masabat.
Viva la Virgen! Viva! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva ni Minarostro! Bumakanyan mo ako sa tungayan nila! Viva la Virgen! Viva ni Minarostro!
Dito lang po tayo. Yung init na rin ng rostro. Viva la Virgen! Ay, maganda ka dyan! Ay, So, in 2 minutes, and because of all the others, is na interim, industry to prepare, of course, the devotees and the parishioners for the holiness that will be celebrated. So, medyo maangkat. So, 95 o'clock, clocking natin is 2 minutes before 5 o'clock, and we are going to prepare for another 8 months that will be celebrated by it will be celebrated by the Archbishop of Pasig. We are going to define some, to help and defend
claiming that I am your devotee and having complete trust in your powerful intercession, Virgin of Benefraction, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Viva Castro! Viva! Viva la Virgen! Viva! 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 Viva la Virgen!
Yes.